Apomudimu ensem no opania wono na wakasa mu edema eye Kantanka Herbal Pharmaceuticals and Research Center eye akwasi safo no wakasa ede afa wose yedidi yiye na yeda entam no eno na eboa emayen apomuden yehu yen blood group yehu yen diet yehu niama yedi a edi sunsanso bone ede brain obi honom kra aduane bi honom a odi a ejanity pa na nso na adwen mpo enko so se a aduane a medi na ebia na eye mesa enti de di kan eye nutrition pacho ade bia wo de ko wanum no bisasa ade ya ekoi anso ekoma me ahoden ana se ekwa akukume se techema den ko enti dia ye besere se na wahwe na odi bibi ebetumi aboa aka ho enya ade bia ma wanum eye ode na ewo se utumi ekọ ho ewoma anu amarede na gina ho mekakra enne de o se fruits nkwa na ede ko vegetables nkwa na ede ko na rede no nso etumi enya ahoden. About 70% of the human body is made up of water. Sure. Enti no se yebetumi akọ na yaba na ehu hia pa se insuo ebedi tintiman ewo yasetena na yabrabo a yebomu. Enti hwe se the doctor for akire no yesi 8 cups ebi se sachets ebi se glasses said ye tie bia no hwe se onso betumi aye hydrated throughout the day esan se abre bia wo kwa wo ba mfifrem pram mpo a enso guso a efi owidie mu abre bia sabe ojonso sabe uja onan oye niama bebra eyi ensuo edi efi ridie ni mu nti ehun hia sa abre bia no obehye sa ensuo ne ma ye hwe niama miensa edi yenya pa sugar salt and oil sana mefre no ewo yen kasem ye beka say hypertension diabetes cholesterol se wo hwe enuane ahodo a edi ne sa niama miensa we den a obenya ba ko wom se eye in the natural form ana se eye dia ye de every labs ne ade aba no you definitely get sugar in there, you get salt and oil no enti cholesterol cholesterol hypertension status, the diabetic status. Ehun hia pa pacho brano kona kohwe se niama ahodo ya yebobo so die ma ehun yehun ni ye se ewo pre stages pre stages no ebitumi di up to 10 years the unfan latency period no na enda ne ho adimpu enti no me ho ya den me de hwe nyame nanso nam ho ni na no diabetes bonopono hypertension bonopono daba akope makoma meyem obekwa akocheke no na chese osimu a oje ne ho a enje afi na doctor beka chen say o wo so o manage condition na abeye dadwen enti wo ho akona kohwe